Alo bé mình là bà tôi thọ xí dễ gà nè bị đó mà đây là alo go bé là gà cho số lại bà đấy tôi thọ xí dễ mà yang chỉ số áp bên này ra đấy bé là giao trên gì đang go à thu bé chỉ dù đi xí bà đấy số đấy chẳng u giờ bắt mà yo cha bây giờ gì tôi thọ xí dễ go YouTube gà nè chỉ nè khai đấy số xí like and subscribe เลย comment เลยดิရေးပေးသွားကြဖို့ရန်အတွက်တောင်းပန်လိုက်ပါတယ် story ထော်စီစဉ်မှာဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ပုံပြင်လေးကအကောင်းဆုံးရတဲ့ရာလို့အမည်ပေးထားပါတယ်တခါတော့ကလက်ကတော်ပြီးမှဒီလာပမောက်ခဆရာကြီးတို့ရှိတယ်သူကအထာရလအတက်ဆက်စေရက်ကိုတစ်ဖက်ကကန့်အောင်တက်တယ်အဲဒီမှာခေါင်းနဲ့ပြီးထောင်သောမင်းတွေရဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေတစ်ထေးရွယ်တွေကုတ်တယ်တွေလူတွေရဲ့သားသမီးတွေအကုန်လုံးကဒီတော့ဘမခါဆရာရှိမှာပညာလေဖို့ရန်တွေစောက်ထားကြတယ်ဗာမဲ့စောက်တယ်ပေါ့လေဖောင်းတယ်လို့ပြောမလားခုခဲဆိုရင်အဲ့လိုတဲ့ခါကြတော့ဆရာကြီးကဘာအရင်လုံးလဲဆိုရင်ဘေးတင်အရင်တွေ့တယ်ဘေးတင်တွေ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအောင်မြင်မယ်ကြော်ကြမယ်ထင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုမျိုးကိုဒီတပည့်ကတော့တကယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒီတပည့်ကမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသူကအရင်တွေ့ချစ်ပြီးမှမအောင်မြင်နိုင်တဲ့လူတွေကိုကြတော့လင်ပေးလေးမရှိဘူးဘာနဲ့အောင်မြင်နိုင်လဲဆိုတော့ကိုကြည့်တယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့မေဂျာကိုယူစေတယ်ပေါ့ဥပမာမဲ့ဆင်စီးတဲ့အတက်ပညာမှာဒီလိုမျိုးထိုးချော်ထင်မြင်မဲ့ပုံကိုဆိုရင်ဆင်စီးတဲ့အတက်ပညာကိုတစ်ဖက်ကကန့်တက်အောင်ပြန်တဲ့ဆင်ကိုစီးမယ်ဆိုရင်ဆင်ပြန်ကိုစီးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆင်တကောင်ကိုပြန်အောင်ဘယ်လိုမျိုးထွေးရမယ်ဒီလိုမြင်းဆိုရင်လည်းမြင်းနဲ့မှအောင်မြင်ကြောကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်စီအတက်မြေစီအတက်ဒါလန်လေးများအတက်ပိုင်းအတက်ဒီလိုအတက်ပညာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာမှသူကလူတွေမှာသူ့ဟာနဲ့သူတလေးနဲ့သူစရိုက်နဲ့အောင်မြင်မှုချင်းမတူဒီဟာကိုဆရာကြီးကဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့မှတပည့်တွေကိုလက်ခံလေးရှိတယ်ပညာရေးနဲ့လောက်ဝမဟာဇာတာမဖြစ်ဘူးဒီကောင်ပညာမတတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုမျိုးကြတော့လက်မခံဘူးပြန်လော့တယ်မဲကိုငါလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတချို့ဒီမညီမိတ်သားတွေစင်ပြေရဲ့လာတော်တွေဖြစ်နေပေမဲ့လည်းပဲဒါပညာပါရမီအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒါIABA တွေကိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်မလှုပ်စေပဲလေဒီတရားဓမ္မဖေတို့ဘာတို့ညာတို့ဒီလိုမျိုးလမ်းလိုက်တွေကိုလည်းပဲညော်ကြပေးလိုက်ရှိတယ်အဲ့လိုညော်ကြပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အများအဖြစ်ဘဝလမ်းဟာဖြောင်ဖြူသွားတဲ့ဟာများတယ်ဒီလာဘမခဆရာကြီးကဗေဒင်အင်မတန်မှန်တော့ကိုသူကအဲ့ဒီလိုဗေဒင်မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတွေ့ချပြီးမှလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အမိုက်လေးပေါ့တနေ့တော့အခါမှာအဲ့ဒီတပြေကနေပြီးမှမိလာတယောက်ဟာလာပြီးမှသူစီမှာပညာလေဖို့ရတဲ့ခွဲပြူတယ်ခွဲပြူချက်တောင်းတယ်ပေါ့တောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမိလာကိုဒီလာဘမခါဆရာကြီးကဗေဒင်တွေ့တယ်ဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုတော့သူတွေ့ချင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီတလကုံလို့ရှိရင်ဒီတလမကုတ်ခင်ဒီမိလာဟာပေးမယ်ဆိုတဲ့ကိန်းကိုမြင်တယ်အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမိလာလေးဟာတလမပြေးခင်မှာလေသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာကြီးကသိပေမဲ့လည်းပဲ
mấy làm một cái lên mà mua lô ngà lên một khăn mua lô đủ mà biểu mà biểu về liền biểu biểu là số gì mấy go ngà sau chi chuyện đây đấy mấy ai go mấy biển ba biển video gì mấy ngà cái mấy go đơn đi đập hậu áp hết sau chi lại mấy quá mấy hàng ngà lên bên mẹ bên nhà nhà đời cô đem nhau này mua xi số đấy hàng ngà rồi rồi phía này đấy ngay nhà ở giờ mà lấy một thềm bố ra dạo ngà xin ra chịu mà mấy lấy khăn lấy mà khăn lấy số đấy hàng cô ngà lọ chạy bê ba lọ bi đấy khá chạy mấy biển là ghê ba thì lùm vô lại chứ vô lại để khá chạy đó bên nhà lên này đấy mấy nhìn mấy la để thế là duyệt la để câu là quay ra để la để câu lâu quá hot này bị gì ra để ha 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 đi bên đây bây giờ xem về la đó xem về gì cả lúc ấy bên nhà gia đình mà thay đàn này ở dọc đó mua lô cam mua lô tôi go lên mà khám bên này bây giờ lại bị số bị má ở đây anh em làm mà cam cái này về đó má vài bị hot này bị gì ra đấy ai làm được đó này tôi đi giờ đều cầu lâu gỗ cái gì mà xài thì mấy la lấy cả xưa gì sinh ga mà bé ở xài bị đó nó thòng bị to đấy tôi là khi đã xong mà mai lấy ai để xì là bé làm mà phải sao bây giờ thu nhau khá lâu rồi xì là bé phải sao bây giờ bây giờ này bây giờ ai ăn lá quả đấy nhiều đấy mà lù để non để phơi để gieo gieo để vậy sao đấy ý ô gì để vậy tì đấy gì để phi đấy nào bây giờ đó ai giờ đấy lấy về để xài video đấy tim nè để sao lâu giờ đấy về lấy về đâu làm nhiều bây giờ về đâu làm nhiều xài giờ tôi mà mắm chỗ này đầm hơi buồn nó tôi lên men số đấy họ gỗ chỗ này đầm nhiều mà xỉu thầy mẹ tôi đồ con xây nên lâu nó xì để khơi lụp vô mà để khơi cả ba mẹ lấy về để uống đều đã sau mà tôi ấy gồm mấy ông mà chơi đi đánh bia này đi làm mà khó xử gì này đấy lấy cái đồ bia này mà tôi nhiều tôi biểu tôi bia đen làm mà tôi lâu đã ai lâu video bia và làm mà xây đâu khai nhau này đấy chỉ lấy cái gà mặc làn so đây lùi để của cô nhị bê đấy sao nào để khách khen đều đều bê cái lùi đen đấy xe qua gì mua bây giờ ăn lùi bê đấy ai lùi bỏ loài này làm mà khu phe lùm khách khen đấy trong để nhau để tôi để sửa gì đó để vậy bê đấy thì đây cái này có tu phò bê thắc khen đấy tụi này dây vào đây mà gì phải khách khen là tôi đâu xí đi luôn cút tụi con mua để view video xí lúc ấy giao đây thì lâu đó đấy ấy giao đâu xí là bé thì ngã ba thì là có khâu vào số cái đồ mẹ mẹ áo sau thay đấy mà con là đồ tham mà xí đấy đi đấy giờ mà làm nhau của tụi mình lâu bu tụi nhau nghe xe nó bao đàn một đề mà lâu bu tới đây mươi này đấy mi ba sinh mua nhà đã gà để bỏ mà mấy đào của do dù khai dù đấy ở đâu mai bên mà sau do đấy đùa là về sau đấy bao chị sinh mua lại ngoài để bỏ mà ai làm nhiều con nhà đấy lâu để gỗ lâu video xì này đây đã là bị lo để chạy mà lấy bu đấy đi là bà mà khá xa gì cả là về tôi đã bị để cô biến xem ra đấy và lúc biến xem ra là rồi mấy đôi thân lô đủ ăn đó cái là gòn mà hầu bu nhà tôi ở đây lụt dầm hầu bu mấy đôi xong chi này đấy mấy xong chi lô mi đó bảo quá đủ đó
nhà em đã mà con video mà ngọt để bây giờ đại bây giờ đều thay đổi đến mặt đem nhau này để nhà bây giờ bỏ lò nhau lên về thì khởi lệ hả đã làm mà biết khi mà tôi hả quay lọ này sao giàu lo mà bao gồm gì đấy lúc mà này ao phơi nhà đấy chơi hả tôi mà đây mà chèn đồ bố em đã mau quan này phụ con đấy thì khởi lệ giờ bùa đúng ạ bây giờ lấy cho mẹ rồi chơi đồ đấy mà thu cho này mình này để khởi lệ ao phơi đấy giờ em đã mau mua mi đấy thì lúc mua xếp ra đấy tại mẹ lu hả là rồi mà lấy lo mà bao gồm phơi bà đấy tôi gọi là khá đó tôi khôn là lau về này đấy mấy la lên đấy cả tôi lau về mới để hả mà đấy số bên mà nó đã ra đây bỏ đi tại vì mấy lại về thì được phê mà cho đó thì mấy la lên hả tôi về cút đồ cam mua đến nè đồ bây giờ ăn lâu đấy xây gỗ lại về thấy đấy lâu trên này mình lâu vô cút đồ cam mua gà lue gì tôi đã ba gỗ xây nông xây phía gì mà sinh ra mua làm mặt kho mà tiêu về liền tôi đã gạo tôi mua sau đi video mà nè đấy đi anh em muốn nè đã làm gì lo đây khai đó biển lo đấy ngã xe gì mà ngã xe gì cả đã làm gì để khai gì bây giờ lạiไปพบbiển lạc khai vào lâu khó thà đấy ngã lo mà thì lúc nhiều nó lâu bài video xin la đây khai đó cái lúc đấy em nhìn lên sửaคนน่ะลูกကိုလောင်ရဲတဲ့တပည့်တွေဒီတော့မခေါ်ဆရာကြီးရဲ့တပည့်တွေနောက်ပြီးကြတော့လူဟာလေသွားမယ်လူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့နားလည်ထားတဲ့လူတွေဒီလူတွေကမြင်တဲ့အခါကျတော့ဟာလေးရလာ6တယ်ဟိုမှာကောင်းလာပြီဟေ့ပြေးကြဆိုတော့အကုတ်ထွေးပြေးကြတယ်ဒီတော့မခေါ်ဆရာကြီးကပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလူလေနဲ့လူစင်လျဲလာ6တာဟောက်ဤမဟောက်ဤဆိုတဲ့ဟာကိုသူဖွဲ့နိုင်တယ်ဒီနေရာမှာလျဲလာ6တဲ့လူတရားဟာလျဲမဟောက်ဤဆိုတဲ့ဟာခွဲခြားတဲ့နီးဒီရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြောပြမယ်နံပါတ်1ကလျဲတယောက်ဆိုရင်လူတယောက်ကလျဲတယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဝိညာဉ်တယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်နေထိုးလိုက်လို့ရှိရင်သူကအရေးမကျဘူးတဲ့နေထိုးလိုက်လို့ရှိရင်အရေးကြနေလေတယ်ဆိုရင်ကိုကလေရဲမဟုတ်ဘူးကိုကဝိညာဉ်တကောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးမှတ်ထားရမယ်ဒါကဘုရားဖြစ်ပြတာပါဒါထိုးလုတ်တဲ့မှာလည်းပဲလေရဲတွေဟာနေအောင်ထိုးလို့ရှိရင်အရေးမရှိဘူးအမှကြည့်ရိုက်ဒီလိုရှိရင်သူတို့ရဲ့အရေးဟာပေါ်မနေဘူးဆိုတာကိုပြလို့တာနော်အဲ့ဒါနဲ့သူတပည့်ပြန်လာခဲ့တယ်တကယ်ထင်မြင်မဲ့တပည့်ကလေးဟာအခုတော့သူကသူ့ဘေးတွေလောက်မှန်တယ်လေးကနေဘာဖြစ်လို့ဒီတစ်ခါမားလာလဲဆိုပြီးအော်သွားတယ်ဆရာကြီးကဒါပေမဲ့မိတ်တကယ်မလေဘူးပဲငါကမိတ်လေလောက်တယ်တနေ့လာအတွင်းမှာမိတ်လေမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်နမိတ်မျိုးကိုမြင်တဲ့အကြောင်းမိတ်ကိုလာကြော်တဲ့ခါမှာလာခဲပါလို့ပြောလိုက်တာမိတ်ကိုလက်မခံချင်လို့မဟုတ်ဘူးငါတပည့်မိတ်ဟာတကယ်ကိုထိုးချော်ထင်းပြီးတော့မှအောင်မြင်မဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်မဲ့တော့လိတယ်တိုးတော့မဲမှာလူကြီးမနေရမကန်စားတာဟာဒီလောက်လေးပဲရှိနေတဲ့အကြောင်းငါနေတဲ့အကြောင်းငါလည်းမခံဘဲနဲ့မဲကိုလုံးလိုက်တာအခုမဲကမလေးတဲ့အပြေမှာခုငါစီရောက်နေပြီမဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးရောက်လာခဲ့ရလဲမဲဘာတွေလောက်ခဲ့တာလဲလို့ဆရာကြီးကအဲ့မှာမေးတယ်အဲ့ဒီမှာလေမနေ့ကိုဆွေးပြနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသူလုပ်ပြလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာခုနကအကြောင်းတရားတွေသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါဟာတကယ်ကိုပဲလေမနေ့ကိုဆွေးပြနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးကြတရားဖြစ်တယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်ပုံပြင်လေးကတော့ဒီမှာအဆောက်တန်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအခုဒီလေမနေ့ကိုဆွေးပြနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားလက်ထိုးလုံးတဲ့တွေမှာဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကလေမနေ့ကိုဆွေးပြနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်
ကိုကန်နေနေပြီကန်ညက်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးကုသကမှုတွေကိုလှုပ်ချင်းအားဖြင့်လှုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအသက်စီအောင်ကျန်းမာအောင်အခက်အညက်တွေကနေမှပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်တော့တိုးထော့စီစဉ်မှာတက်ဆက်ပြလက်တော့ပုံပြင်ကောင်းလေးတွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် story talk ပါ